Só mese Oh, yo. ou sa Madame Joël? Oh, apote la koman yo, dat n'pa wow. Te mal fon ti baye pou nou manje, kom nap jwe. Oh, oui. Non maman, wap bezwen kito, non nou an form. Fèk sot nan mache, wap bezwen kito, al repozo. Oh, sa pat avan e. Maman mzou wap bezwen kito. Yo, ok, vine dem leve kek bagay. Eskize men, map vini, mgo baye mwa kontou, tande papa, map vini. Ye, map tan nou men. Ou jem gangou la, maman nega an de snap man, jem baye pou repon li bakte m repon, li ko repon. Se o. Meni, vat li getan plen, getan fin manje melon, kite melon ap gaspye. Melon alet anko e. Se o. Fini men? Ye men, vin fini. Ou te wal di moun bagay? Oh, oui frère, ou sonje ti som kite kampi tan kon abinade a? Ye, mwen ki es? Ye frère, ti zam kele Dora. Akwa se ou kaze? Mon chè, mba kaze, men sa pi mal ki kaze. Koman sa kpase? Ate yon manze vin la frère, ba mou denye tibef ti jen. Konta de mba hon voy nan tibef? Dat map gad porno ti jen, boko jen mwe ba sa yon nan porno frère. Manze vin nan mou somil nan ti jen. Di fon tout la dan. Il fwe koulout mwen la dan. Sotan di a nan 15 segot m vin. Oh, so gen la men, wap kriye men. Yo. Ah men, sonje gan mwen men. Oh, bon wap viva gan nou men e pou sonje l men. Koman sa? Ah, ou konen men, nou tan lek gan mwen te kon jade men, li te kon pot melon pou mwen men. Kon ou di melon men, sa fèm sonje l men. Oh, sorry bro, sorry.